Agirwa ni maitha mariara kiumia kithiru kuthikwa na Arua akari na atongere bakimeneria thirikari ni gutejaniria ukaria. Minista wa urimi Mutahi Kagwe kuriunga Kinoro South imenti siasa cha kuyika Rais Ruto na munini wao ikigwata Mwanki. Turinchake na maendeleo ya wanawake kumeneria wagindoni matureni na kagikundi kia Ekuru MCA Meru kuandamana bakienda agindoni bakanukwa. Tugakuretera gichunje kia muthia kia rugono mwanya ishage bya bure. Kugwatogeni okaire morin kiremino monanero mathithio tukubonaro tukianjeria nteto chieto abisa wa NPR uraworagirwa kirempithu kiro ya maitha kiumia kithiru nethiritwe akinogo kwawe njamwaneka Kirang'ondu Egembe Central haria akari na atongere bajukite kanya kumenere thirikari bakiuganire miburu kurikithia ukaria. Marion Karugi gatumenyithia nkoroke. Nata drone yo makoromeo na no coordinate drone na ikeo wangu ile report kila report hiyo tuminyo kinatoa ya aliyopotea mwananchi wa kawaida ibara kama cheto amabara position habari na kwa kero timu mtolea ubagulingira president ilima mwera antu kabudibwa bia ni miario ya ururu yatongire baraba ukinyete ntere cia Mwanika Kirang'ondu Egembe Central mathikoni ya mututigi Patrick Kinyua abitha wa NPR uraworwerwe ni maitha rwandene rwa mariara araba menerete bunene thirikari ya Rais William Ruto no ntubakure mokorwa na wagagia burabu ingite ndwandene yu na utira rithi o amwe na mabitha ba NPR boroini maitha pepo de mungora weta wa kwere wa school ana kwa ngambia ikaya nao kudeka kwa watu wetu wamekufa na kama anapenda sisi wa Meru amurishe security yake OCS county commissioner waende operation huko watuletee hizo ng'ombe zote zaidi ya 10,000 na kama si hivyo kama nataka hao watu kuliko sisi basi afanye competition akile yake hapo tuwe mbele aule mambo yambi ya wana wetu alitanga aritini na ndoba ibara mbele abudile emergency training yo kenda beto kanje ng'ombe shetu kwa watu wetu ngabana kugidiao. Nimesikia Deputy President Kithure Kindiki na baadhi ya mtoto wetu akiongea pale Tigani West Adoana, and this was his message. Alisema kuanzia sasa msiulize mjumbe. Do not ask your MPs. The 9 MPs were made. Msiulize maswali ya maneno ya wakora tena. Akasema yeye Kasongo na Murkomen ndio wanahusika. Alisema jana. Na akasema yeye atahakikisha wakora wameisha. Na mimi nataka kuambia hivi. We know the constitution and the laws of Kenya. Yes. We understand very well. There is no deputy commander-in-chief of the armed forces of the Republic of Kenya. There is no deputy commander-in-chief. We only have one CNC, Commander-in-Chief of the Armed Forces of the Republic of Kenya. Alisema the law anasikiliza swali. Ima mimi namwambia bwana Kindiki. Wewe jito yako na kwa Murkomen hapo. Murkomen katari, Kindiki katari wewe. Tubaki na Kasongo. Kama na mwana. Tubaki na nani? Atuambie kama sisi hatuna maana tena. Akari Kinyabo bateti na nyuma kumeneria thirikari no ntoba mpithokiro ici ithretwe kibangaikia na endobo koro wa kitheri. Sababu ndio kupigwa nene kama mbuga ya ndio ile ndio utumba kuthibithika
Wayendi itakuwa na bisa sita basi atrol. Ni kwa ni ambaba ni mulanga kwa kabu. Kama wengine command you come through. Amba ukiendelea kwa mano. Na iko ndio kwete kiote machine ya serikali ya kueteo na amba bande ya kwa masamburu kana naraba kuma machine leo yote yakerekerwa nao serikali kalinga karo utoto utelirika. Nikiripotera Wero TV kumembe Bitawa Marion Karugi wa Naftali. Minista wa urimi na ndithi nthiguruni ya Kenya Mutahi Kagwe na akinyite ntere cia Kinoro gicigo-ini mbunge gia South Imenti na aria siasa cia tutam cionekete kugwata Mwangi akiuria iria ria Miru gwitithwa kiwango kenda riumba kuthegea kiri thoko cia nthiguru cia ome mutugikare no karigikaro giki gatumenyithie nkurukia. Siasa cia kugwata mbaru thirikari nicionenie kugwata Mwangi ntere cia Kinoro kiri kiatho kia waziri wa urimi Mutahi Kagwe agwati ugeni ni mujumbe Daktari Shadrack Moiti na atongeria bangi ba Miru ndiria kuretete matangi ja gwikira iria mpio ja thatu iturene ri atongeria baba akiuga baba karumira kugwata mbaru thirikari Rais William Ruto ni untu nieri na mirandi ya weti na mbere ambuge antu betu twiteni ngugi batu twekire siasa gukuraja kura ikuthira twaugire utimantu ja kura romba kura na huni ntukuromba kura agwa butampere kura antu betu giti akiromba mundu akaririte hawante karirite giti na ndindire ngugi ya gwitira ngugi mbunde rivira mburetera into biria gwantumire na aria akwita kuburetera ukenda nkathi karene kana tuthitherua jau sisi tukae kwa serikali na mtukubali tukae kwa serikali tukamue siasa ikifika tutaongea sisi tutakaa kwa hii serikali. Wewe ukitaka kwenda kukaa mahali utakaa enda ukae huko, lakini sisi tutakaa kwa hii serikali na kwa sababu ndio iko na matunda. Kwa hivyo South Imenti tumekataa, sisi hatuendi kwa upinzani. Kirimu erekerwa mitaratoro bisini NDP kithure kende kinewe Gideon Kimathi na ugite kuma nithurano binine bila gitekere mono ategete kiambere nothi na ugite ni barona nirura Kirimara gikaringira Rais William Ruto kura mwankene jwangirijere mirongo irina mugwanja kwa na mtihani hapa Mbere North. Mtu mmoja akarandaranda hapo akasema atakaa hapo mpaka achukue kiti former. Profesa Kiendeke naye akakuja akasema atakaa hapo mpaka achukue kiti. Nani alichukua kiti? Kiendeke urajukiria gete. Vile tumeonyesha example. Mount Kenya tutakaa ndani ya serikali. Waziri Kagwe akiariethera wakiuga atira antu buge one time kana two time indi akiuga atongere bage siasa Kirimara bateringaga siasa na muthuro kana kuruka ja naria no kabakaragambe bakatekaniri na betete ya kuruka kutengera na emotion. Hiyo sio sisi jameni. Eyo tigema kuruga tandu matu mataramenya uria marauga ri hiyo sio desturi yetu. Desturi yetu kama watu wa area hii ya Mount Kenya ni kuketi chini na kuzungumza na kufikiria na kuona mbele na kuona nyuma pale tumetoka na tunaenda wapi, tunafikiria. Sio kuruka. Ukiona mtu anaruka huyo mwambie wewe kinyete. Kuma Kinoro Egoji West gicigo mbunge kia South Imenti nke reportera ntito cia Wero weekendi ria kwarietwa ni Mutuge Kare Akoro banjori nchekeni bekete gikaro na ndikibantito kumeneria makarekaja wagi ndoni jaja onekete gutabarikia ntere chiegembe migambo ere gwatimbaru na gikundi kia maendeleo wanawake kungina ku ekoro MCA county ne Meru ni bathithite musafara Mwanka kire obisi cha county commissioner bakienda bara bombeta kwitho bakinyiria ekoro gukurukira kubagwata inya na kinya kubathangike na njira mwanya gukanukwa muthuri muriuki gatumenyithia
Kikundi gĩa Kũrũba Njũri Ncheke bagwatanĩte na maendeleo na wake na amana kanisa na ndibejite amwe na kuthaba kinimenyeria mandhuri gendwa chekinja kugwatu makenya na amana mitugo ngeme irayo nikenegite na mbere tano ikwirwa ni gutano na cha Kimiru nau wenda utana mwana ku Kimiru twa mutani o Kimiru ura witikirire thirikari atane mwana ku amutanire nja kana amutanire sibitari tutetikiria kairi mtano ikureta uasa mandene miru na timu iwe kuthiuruka kiwa gao tana ija mungi kijo kuundwa na tutetekeria mungi kindene miru tutetekeria merichia ini miru itukuromba thirikari tutethie mtu mwanka thai turigarite ni kinontu ati booked athitangwa urindite tutuma tugia aibu tugite ndene miru na turiuga atiri turi amiru na turi antu ba miru turiuria niki nontu mantu ja kijo karikegembe niki nontu jati intere ingi tigania kana imenti kinya doja ritigania jatingi ijegembe nontu na ndibu kuona ribe tinda kugwatwa twana tukagwatwa teni tabia ni raumire aendu muno inye kugwata twana to yeje kana ndukembe de andaka paga ituronguge induku na nyuma. Na kama polisi tumekuwa tukipambana nazo na leo nina furaha kwa sababu hiyo ni gap moja ambayo ninaona inaenda kuzibwa kwa sababu sasa elders wameamka na kwa sababu wao ndio gatekeepers wa culture. Araba ugite nandi ni bejete kumenya ndu bamwe mbichira botuma mitandao ne nicio twambecha indo ntobubu bukethwa bugikira mirwa ibo kore akaba kwiringa mbicha kwe boto kurwa kinya thai kore wogu kura meko aikethunu akaringa mbicha posti kenda batonga ja mwari ugwita purity akuringa mbicha we na atongera ndi bonthe bakwenda kugitathia ibakwenda utonga katuge uria ukonwa akiringa mbicha iu agwatwa na mbicha ile igatrend mitandao no mwanga ku investigate properly no uringite mbicha ile ko atukwenda kweja na onyo kinya purity u tukamwijira no tu tuchambie ture kuruba miru tutireka tuterekeria kinya purity u turiuga na jukirwa atwa no ungi urairingire kibiri na mwari ungi wabithirie mantu je wa mutindo ashita kithunu airinga mbicha asambasa kungi naku gikundi gia kuru batongretwe ni MC bakoro to kuma county assembly ya Meru betho bakumira barabarene kinya bakemenerio ntobobo na bakinya baruga ciao kiobichi cia county commissioner kuga no mwanka mantu jaja kuthithika njetho jetu nkunwa na ntu barabenyu mejo kwikirwa mpine kuthina kwerenzwa na nikio na rwetu kwenda wikia petition kile commissioner bakethithia operation ya ukaria ng'ombe nonto kinya Kũrũba nderea bateta miundene akina mama wa pande ile hawaendi kwa mashamba yao kwa sababu ya kuogopa kushikwa amba kunajisiwa na kinguvu na watu huko. Chief Justice Martha Koome tutegere manto jara kareke kamero jatebui kuticheto anto baegwato bagata bakarekerwa na tukarigara berekerwa niki kidera tuje bwaga bururira kwetha kwena sexual offenses mtu watebati kwa build lakini bamwe bari build na bange bakera beta bakathithia negotiations tutekwa na negotiations isithithwa cia sexual offenses county commissioner take charge kuma chief kuma sub chief kuma area manager tafadhali yorokaine mtontore wantu ora kama yanto barara tabara bonde ba victim anto bakaitha aciari bokaitha mantu yaja bogakunekera ngoro cietu inyerekete tukirira like me as a mother nkaimagine mwana okwa tuma gwita themo ciogoro no tubakwithira na ukira kwithira kabiri ni anto nawo Muthuri Muriuki wari Juma mutirijo Kangangi. Minista wa Roje Kaunti-inĩ ya Meru Wakiri Kanyaru bagwatanĩrĩte na MCA wa Kiengui Antobocho Timothy Mutwiri wijekia na manota kabako ibanjĩrĩtie kwinjira kari ithima na muoroto jwa kuthiria nyonta na thina ya Roje ntere uchia Igembe. Dennis Mugendi atumenyithie nkuruke. Tikunokera irugendo rwa thirikari ya kaunti ya Meru iritongeretwe ni gavana Mutuma kwinja ithima maturene
ajarori ejekinyete kambini ya Sibo itomi kiego iwandini ya kiego ya Ntobochio Igembe South ngugi iraithiriritwe ni minister wa county ne Baptista Mureki Kanyaru awatanite na Bisa Kangote MC Timothy Mutwiri na Bangi atuyite auru ari ontubokurura sauti yetu enjaru ira tukwija bowl tukwanjiria kwinja bowl ya tumiru ari na turija bowl na tumikuip tutianto bakinyunya rui yo imurandi yanjiriri twithirikari mutumantu ethingia ki budget ira twine mwaka yu na twina mirandi ingi mingira twitite tukibwithachia wakati kuendelea ora mwaka yu itana mbere ruru ari tukwinja ruru yile twina ruru akibilaku na tukia kuma mashini ye kwinja ruru ya ite lubwene ikiuma lubwene twanjirie kwinja ruru rwa Luluma primary na kuma uke budget ira twitite twina plans ya kwinja ruru ntura ya Thunguma ntura ya Mulika na kinya Atulika ibu kithima kikirikana gikethwa kiri tayari gukundia kariroji ntuku neste kuraja untubukagirithia uturo bwao gukimenyekanaga kiegoi ikumwe kuria bibingi biumaga tukinya mweri wa Januari mweri wa eli solarization na waka tawa yetangi na install yetangi uketha kwisa sawa na tukea yari ingi kurura pipe tapu twina ngavana isazeleze ngavana wengo ake urura tapu au nigenda ntu ura mambo witatia kunyoroi na inkwenda kubwira antu betu ba Meru His Excellency tangavana ena mipango emingira bangirite antu ba Meru ki department ya Rui ruro kuthorwa daga kuirwa thirikari uwairwa aku ontu rui muchie ukathamba naruo ore mu guthamba naruo ukaura naruo nguo ore mu kuura naruo nguo kinya ng'ombe ile ara ikanywa thopio ki mwesimiwa wetu kabako baina ntwethingia nontu bakumiibo yabe batwinjire rui kankaua kire antori kabako ne bio bira aru yaira na itariare onthe atura nara kethira mwekurura ora atura abatese teibwara benjaira mbwa uye tutekiwa mwekurura no mui lakini muntura tukuona gentu tukuona gita mutumana witikiria gita gike area na obetikiria aba masini ya kuinjarwe kanku antu bau barite ngwe wau na barikia kurita ngwe twaba magira 2027 tukuona antu bau bonthe itutam abana mutuma waziri Baptista Dennis Mugendi Weru Njuma nturene aitomi wandini ya kiego ya Ntobochio Igembe South County ya Meru Hamwe na gicigo mbuga kia Mburi kwithwa ni gikire na kiri na antu babaingi bamwe bao bomba kwithwa bagikara kiri nyomba itibwiri gukarwa ni antu babaingi kinya bakiaga antu akonogokia endo bao kagita karia batutiga mwandiki wetu Antisoga Kimutegi na riunganitie na mita gicigone kia Mburi neje ni report yawe na njira yenkinyaniru kiri gicunchi kia bithato na kia muthia kumakarisha gini bia Mburi gutura thina ni kathumba ya kuraithiru imbie kuruthwa wendi bo iboneta ito cia mindera baturaga kana nkinya bathamirwe minda yingi ya thirikari atu kupromiswa tu tukaewa tutaito na kinya nande no twira wau na tutona muntu turingatira ntetu tunengera tutaito tu barua ito tura tu promise to tukaewa barua tura tukaewa temporary kwithirwa tukaewa tu barua nyumene tukarikirwa barua engi iguru tukarikirwa engi iguru batu turaigagwa bukaewa ri bukaewa taito bukaewa iriku utetaito tambarari ko mtu noeze nkinyaga guita thai no tutena taito katurungi tukinyete kuguru kumwe bumwe bonene bo gutigira minde mwingi ne kuonekana nera yaiyetwe gacoka itetagarira mukari umwe na rieto Joel Mwariama mono ancambia momo General Mwariama urarwirite mundu agitumbi ntereche timo agitethanagiria na atongoria bantere ino keingwa ntubonagwa gutamate na kuthikana nio cemetery na recreation center atu twetete Myland twege kundi keu witwa Mwariama twafaiti munda jonge jo twire aja about more than 50 acres tuona kura tukaikia dumping sites yetu nara tukathikana na nara tukethira twina siwa nike gitumi
aja tutwire na thinene ne mono emanto na kuthikana andu beto beta kugura kaburi na nyuke na beto na la ikipia wa baingi nyabenga wa baba inge baeta kuthikana tigania bange baeta kuthikana chuka na bange baeta kuthikana na ara baeto baumite ika ngarama ino ne mono ke mukaji waja orea abati kwethira ina antu awe ya tauni inge kwa kuthikana kuria thirikari antu ithingia itwa cindire kesi mundajo temenya ndiki thirikari karite cyanga bana bau bange bakurukite bakarite bayikuchagia kuthithia proper planning kenda sewerage system etimau yikwano social amenities na dumping nonto twina thina timau ina thina waste mono tinya the informal settlement timau as a whole ina issues tia waste management so mndajura itorikite juthithia planning na itwambirite kuthithia dumping no na kukungi thirikari nene watanirete na ya kaunti ibambirite murando wa fonda bose nkelisha gibibita bya mukuri kura wa kibwa nyomba cia marima ndebo kinyite nkurukia gicunje kia 80 kirigana affordable housing program it's actually a matter that is being handled currently in a national government lakini through counties ibaraerwe mandate kuthithia housing committees na bore Machaka was suggested na timao ongoing 80% complete. Indi amwe na bubu akariba ishagi bya Machaka ibareganite na murandi uyu buru bakiuga bati kuona buroka baguna no anini. Utanyomba to wakirwa. Ndakirwa nyomba woni andi ndimere ngomba kuri ana ntinya mukuroni. Mukuru kwa kwetwe na nkuru tia miaka 20 gentu. Nande nana mugwanja. Antujegie gwakirwa nyomba. Chau ibajeke kandu batu Machaka ituregete mantu ja nyomba nontu wambakira nyomba ontethia nai indi ugampaga taito aja ndi ndomba guciorganize kuthithia mantu ja manena nene na request ya andu baba Machaka ibaregere bo mantu ja gwakirwa nyomba bu baugire bate kwenda kabisa na twakurukia kabisa na nyitwa na MCA mantu gwakirwa nyomba tutikwenda indi another hotel bora ungi bumba kwanora itugwitikaniria nabu na bubu bunde bukithi na mbere atongoria na akariba bore barite kyo garuruku bwa mwanya no abonekanisha gini bibi na manto makabwo muno gontu guko jensi oni nkuona jayo yumba kwija kureto garukanu kukeja ntu bena thina nontu jensi tagwe mtu na gintu na ndira inya bageja kuona iteja na kwa parliament bageria kugarura ipengere biria bimwe bithera bigitwinya iria tugura tumba kuona miunda nontu kwina miunda ria ya antilimeti ya uyu kwa wari kwa BOK na ibethete bena kiroto muno atongire bo Machaka ibethete baki approach anene bakauba chure miunda iria mwanya bachurwo na baka asset round ikuthete kuna kiroto kiu for very many years ningwitikia murungu ria gatethia gukombikana iroto bibi yakinyanira solution iguchwa munda jungi muntu akaewa kamunda no aria akomba gwita kwiritira bya kuria na tukethire rugono ruru na ati wirigiro bwa antu baishagi bibi bya bure bature bwega na thirikari yinge wirane bwao Gakimutegi kiri rugono rwa mwanya ishagi bya bure. Tanambere kurumira ntito chitu twachokera ne kiriro gya kariba kubambere baraba kumakira gutigwa mparene nyuma ya mbura kure yakungana. Nenda kamu nani? Yes, nenda kwenye ndio bana. Karibu kiti. Watani. Yes sir. Kumenyiria ate go tuongale ona ndeze. Mbie mwende. Baro mwenye kazi choke mbe. Onde. Chivo. Atubeto. Nenda buru mwenkima ya Lea Premium na chapati na muroiko meruka chiongwa cha mutujwa Lea with flour. Ini kare ya. Menyera na kuria nja yaku na njirere agirite buruna mutujwa nkima jolea premium fortified sift maize meal na juankano jolea premium all purpose fortified with flour na jolonekana na magurija mega buru na ni tamu toka kabura na New Palea Millers nurturing the world. Lea Premium
kuthugania gwita sukuru kienda kuthomera ndagitari thuganire gikeno gya kuja muritwa sukuru ikumenya gwitana na kuonania mantu tareria yokurugurira mirango ya muturire no gakarabwega na bangi aja utekuringa ndari ngugi ya ndagitari yambaire na kumenya programs ire gwetania na kirio kwenda chukuru ya ndagitari ikuonia rito gwetania bwega na ngugi ewe utungata bwega na mwajia kanganiro ikurigito ndagitari utekuchetha karata na uturo bwawe nontu na kumenya uria kugita aja inyoga keno kithoma ukamenya talanta na interest ciaku na ukenerora kugwita nontu kithomo tikuga uturo bongi abo karungama. CEO MD of the year, the winner, Dr. Benjamin Ikenye. Jata ijoke edheraja Imperial College of Medical and Health Sciences. Ujokane bwa January 2026 ibwetete na mbere campus yetu Thika na kinya campus Njero Nakuru. Nonto bwantete nkuru kitu ringire thimu namba 0719 223 223. Imperial College of Medical and Health Sciences, committed to professional excellence. Welcome to Imperial College of Medical and Health Sciences. Ai, huu ni unga wa extra premium. Huyu wanitafuta sasa. Umetuzaa wewe. Unga gani hii wauzia mtoto? Hey, nilegeshe hela yangu. Wadanganya mtoto kisha mimi. Ni original. Original kitu gani? Mwangaria. Hii si yenye upikwa inakauka. Na ndio maana nasema premium si premium kama si extra premium. Kweli, extra premium inayokupa extra carbohydrates, extra vitamins na extra energy kuhakikisha kwamba wewe na familia yako mna afya bora. Na ni moja tu, Nice Extra Premium. Tena Nice Extra ngano yenye chapati nyororo na tamu. Adaline Extra Premium. Na pia Nice Pure Pishori kutoka Nice Rice Millers. Mwea. Siri ni Nice. Nice na Nice Extra Premium. Here's how you can request for a mobile loan on the new KCB mobile app. Open your KCB mobile app and click on Loans. Click Apply Now on the KCB mobile loan. Confirm your loan limit. Set the amount, duration, and the destination account. Click Apply Now. Confirm the summary and click Request Loan. Enter your PIN. Download the new KCB mobile app today. We are turning up the heat on Star Times. Unravel the thriller mystery of the evil eye returns on Star Life. Fall for the irresistible charm of What's Wrong with Secretary Kim on Novella E+. Get absorbed in the emotional twist of My Wonderful Life on Novella E. Step into the all-new season of Hello Mr. Right, Kenya's most exciting dating reality show on Rainbow Plus. Renew your subscription today, starting from just 329 Kenya shillings for Nyota Bouquet on the aerial decoder or 549 Kenya shillings for Nova Bouquet on the dish decoder. Download the StarTimes app to stay connected anytime, anywhere. StarTimes. Enjoy digital life. Gwetana mbere kurumira ntico tugicokera kariba kumantere chembere South na Kinya North ni bachumiritie gutariria kimako kiao bakiuga kwamba kwithwa bakarumiro ni mparantu ko chijite nuntu kimera gikimbura itiranganire rombara ona ndini kirithirikare kubatetheria na irio byote thorita mwaniki gatumenyithia. Mbura ya kimera giki ndinaura miena mingi ya mbere thiini wa kaunti ya Embu. Irio iria cionthe iravanditwe ni arimi mari na mwirigiriro wa gugaketha ikiumaga itari njiaru. Mwenari wingi nao arimi makithiecaga athara nene ya mbeu iria mavandite. Rutha ino maundu maria mbitukiririete mboco niragurire nyingi muno ngivande na niraumire. Ndoroko wanacio ivanwa uguo icio mbembe ni ciabukurirwo imwe ivanwa uguo gutire mbembe. Riu na ningeragia kwigaca muno tondu ni natigirwe twana. Na riu naroria mugunda uyu niraroria wana ndikuona tu ndikuona ta makaria mboco
Ti mbembe wana ntoroko no ambura yurire. Tonira omire ndoroko gutire nire tekire wana kulima ne tutigete kulima. Twikarite ogwo rutweterere Ngai atutethie kana thirikari. Guku ekaria mwena uyu mari ugwatire wa kugomirwo ni ura rinene mithenya minini miuku. Wana mathomo ma ciana nyingi mari ugwatire wa gukua mwaka muku ugiuka kwambiriria. Guku nayo mieke ya mawira ikinyivagirira muno kuona gutire na ivarwa migundari. Ni tariki ya 12 ni ngoro kwandite mboco thaa ino ana kamwe kwanda gukona. Yura yari ngikorwa rigiuka guku. Kandu ara mena twana twe cukuru ai ona ni nene na no amarendo tethio tu karisaga ndu kwa ciana na ndisi tungitwara ciana kuneura tondu rua ba mugunda nibo tukoroga twivokete na mugunda utakuma kindu mundu none thina muno nyana nirakinyete bandu ngiuga ruga kara kwangu thi kwandikwa tondu ru ni turona guti undu wingi iriwa na nyine mandikwa ri ku miaka yakwa nayo ni rarega kwandikwa ngitha ni thina mutheri ambiriru nundu inge nyanyi ciare mana gutire irio ri nona tugikatia mukebe numa 300 na tutire na mbia cia kugura mundu tore tena muthurie na thina muno ena twana nundu ndare na mbia cia kugura twana tu ni turara tukimugira mbu twana tu ni tukwenda nguo twana tu ni tukwenda vici ni mwenda kuga tweke atiani na valeri ekaria ya maravo ya thirikari kumatetheriria na gia kuria kuona matire na mwirigiriro migundari yao. Ngenda kuvoya ndo wendi mwega kana thirikari akora ni kendo gya kuria tarumageragia gutucera na ko maturari tuguka tukirumwa na kendo gya kuria tondu mundu tawe na ciana atangicouthio ni thirikari nduko na ciana ni ikuria thina ayuka kideto kinyumata tungira karumo kanyamo kamwe pa wiki kana wana mavota magitutethia tunginya mbure kaura niguo ni wakwa ni angikorwa ne thirikari woi no etutethie nundu ru turi na thina ugo niguo tukwenda uguo nundu ru ri tungiaga thirikari ndi gututethia ri nayo mbura ndi naura ri twaurira ku. Ngiripotera Weru TV kuma kaunti ya Embu mbetagwa Rita Mwaniki wa Musiri. Jema kumanteretie mutonjure kianja itigane West ni kumakira uturo bo nyuma ya mwene nja kwithukirwa ni enyangia aumite thokone bare ambire kuthurwa kibatunya muchinka na kujonekanira kiribodi na chibo ende bari ugantu baba batomba kuthobagikirwa mpine John Thika gatumenyithie nkuruke antu bamuyoma kumanteretie mutonjuri kianja igiciko bunga tigane West barikara na guaya bonene nyuma ya amba gucigiria mukuru mwene mujuyu aumite biashara yake kianja inaro kwirikana cigirwe na antu bane na bunduki bakenda kumwijira na nyuma ya ntitigano ya ndarika kathumba aumbire kwa kimonyoka na kwinuka na rwiro na arende kuwa kinyatirara muyi kumania no guaya bwagi untu giki panete ngamania na antu bathatu bicithite rwegone ndone ndi tondu idare na kibanga na tochi ndona hawa watu wa mbura ewende ndikinge tu Mungu atethi iroda ugire kibanga na ati ula kibanga tachoka idare ya tochi itero urambita kiambecha araruka unge araruka alafu kabla patire eta uari umekota ichie na bunduki na mbelele risasi ila badia ndona mtu wako ndonda ringi ndona ke kugura na bunduki tika ngumya manto bunduki na ndonda uranzo kuthania nuwe ote waku yara ya ile tatu kuthania nuwe na mwata na mukindila rone arorede bunduki ira ari nyo kelele baraba bange kenda bamokwa tatu kuthania na bunduki ndayo kendera rukanyo to kumera pempene mwanga muchi watu ringira chibo ringira askari ndio baira baraira na kumba baiko ira bunduki kwari yeto kubikia ote atua eko yukunyeri ku ero ni akuromba thirikari yone bura ya anteje tontu nkona ote ujote buro no tero unti urawa nonto ana bakana kinya mwekoro na aturi pedire to bakiwa makarika mokari maedire to makinya okabone nentere ino na araba kuba korigara imbi nonto athuganirwa baba umbite kuba bakirutha guntu giki mwankira gu batekiritwe mpini na inkuruki ya kiume kimwe kume karika riri ukarika Eriwa yo tuko ote wande wa mucio bothe bararugire na inda uriendere akaruka tora nana bange baruka tatu atuka dio na vaibia tukuramba no saidizi tutazoka no tutwithinene ona mukoro ona woni ona ana otoro tutilipiwa thirikari ni bure batero tubithiria ebiro twa security nonto iba kumenya manto yombe
lakini batathi hata nayo. Our area leaders, security personnel, wangkabla aitukira wana effort. Tako mpigira tanto family tika in peace wangkabla. Indeto Ospindi watigana Western Simon Nganga kujirite aratendete kurekondwa nonto baitomi bio bekinguge indi ago chunkuno no buthiete na mbere na rwa thuganirwa bakaomba kwigwa bagikirwa mpeni ki reporter ndo cha weru kuma Ntereche Mutonjuri kianja itigana West Mbeta wa John Ndega Ukujiri mwago munene kire Greenwood City Mall onde Weru TV ukawatanite na Churchill berigeri gweka kiatho gikinene kia mathekania kira kijikene muno ta Churchill show ntuku ya rojo ntuku ya narua ndia nduka kire mall ibo kadina kagita gake gakumenyithania motungata na intobire bakwendia kire akari imwe gukurukira Weru TV Fazao inatumia no katwetete na mbere gutala ntuku etieto ntuku imwake kiatho kiria kieteri nyainya kia Churchill show kikinya na bila shaka ukimenya kithirito kiumia kina mantu ja maingi muno tukibanga no ntubo kiatho kia rojo kia Churchill live and agenda account yetu ya Meru ntuku ya Ruare Weru TV netherete kilunga ndene ya Greenwood City Mall ikiaraniria na Java House, Naivas Supermarket na Victory Furnitures baraiba mwe babaraba wete mbaru kiatho kiu nice wall painting tuina mwena wao bisi tuina every type of office table wega wa Victory Furniture tekunenkangira one variety ni gusaga diversify tenikenda ukathura kiria nkorwe kwenda so ana magatiga into Nairobi mase marungamite ogu magasa makenuka na gitanda giti mattress duvet carpet metha coffee table TV stand kila kitu we unique na the other retailers ni the kind of services that we are offering ya kwanza ni wakati tunasema mambo na Naivas Kikwetu. Naivas Kikwetu we are doing it the local way. Whereby tunapea customers wetu the best discount. Zenye hata ukizunguka bali kwingine hautaweza fanya nini? Hataweza kuzipata. We believe at Java we bring home away from home. Where we create the memorable experience here at Java because we meet the best servers, the best food in town. Yeah. Kabisa. And of course we have our deliveries also. We do deliveries where we bring your most delicious food to your doorstep. You can call our number. Nkoroki Weru TV netherete kiaraniria na bamwe bantu baraba kuyete Greenwood City Mall. Antone bauretwe kuiwatira tigiti ya kiatho kiu batikayo kulukwa imwago ywa Churchill show. Lakini kwa nini hujapata ticket bando? Niko katika harakati za kuipata. So njia ya kuipata ni rahisi sana, ni kuinya *672*22#, okay? Yes. *672*22#. Alafu nande regular wenda regular na ingirimo na 500, wenda VIP na ingiri 3, wenda VIP na ingiri 5. Sawa sawa. So unaambiaje wale wengine ambao wanakufuatilia labda? Naambia wengine wale wanafuatia. Batu twinde tosiomia toja tugwirwe rojo mandu tora kona nara ome toje tojone rojo live kabisa waibweka sana kome Mwende Gitonga Weru TV. Kampuni ya Green Life Crop Protection Africa nititana mbere gwita mataro jagitumi kire arimi na kubanda wacheo kenda kumenyera imera biara tukanaro batonyete ntuku ithatu county ne Embu arabethire tupage kinyantere cia Muraro kia mbere mulachake cia Kago na kinya ena Morgan Mwiti katumenyithia ML Vombole magiri na magiri jakari no betita na mbere guchumire kiri musafara jo kampuni ya Green Life bagwatanite na Weru TV na Weru FM bakionania weru na wendo bwao kiri ndawa cha Green Life cha kumenyera imera no iletwa lavender toto kawa ni gakura kari na kiro nyinge na gae na waroria mathango magakorwa maingiri ni ura twendaga yani kawa kara kama maratuzaga kiro 10 watu menda wa iletwa lavender muthenya ucio ungi ugaketha kiro 15 teguo ni erathie kiongagirira na 10% wetua Green Life bari na ntaire ya kumenyera imera ori mbura itita na mbere gutauka ntere nyingi nikio ndiramwira atiriri mbura ni yatura guku Embu gutire Embu wathi kumigunda ri urakura pempe ivana matunguru niu tuyita kumutethia twetole Green Life tukite gutethia arimi ambere atiriri arimi ambe a Embu tukite kumutethia atiriri mujie kule angirovetire tore Green Life nitumuceretie kanda wakaleto
karetwa optimizer kanda kana turathima 10 ml 10 ml bomboli ya lita 20 wona mbura ya tura mukaliba guku mbere obuvira kanda wa kaukaletwa optimizer mondo maku ni megakora mari sawa sawa ona mbura ya tura mithenya 21 mondo maku ni magakora mari sawa sawa Ntuko ya Narua musafara juu jokari kaunti ya Embu na Green Life bari na mataro kathomba kire arimi Rware ntuko ya inya kere road show iratuambere tubatanirete na Green Life Crop Protection Africa Limited kere kaunti ya Embu etongweta kwethera twekinya konto mwanya mwanya na tukaraniria na arimi na royo ne kethere ntuko ya muthia tafadhali uga kwethera wone murimi wa Embu County tukamba kwethera turenterecia Isiara, tuete Bwakibogo, tuete Kanja, tuete Kenjo Koma, na tuetirerie Ronyenje. Skolshumerie, kere tauni uomba kwendera kinyewo kewata mataro, yera Green Life yo kuretera uwe tamuremi, kendo komba kwendera uwete diana mbere uremi bwaku unabuagirite. Ntuko ya Rojo, niyo ntuko ya muthia musafara jojo kaunti ya Embu. Aranyumene, tugatonya kaunti ya Kirinyaga, kiritagarire Green Life, rekono kia muremi. Morgan Mwiti, Weru Njuma, kaunti ya Embu. Neo kampuni ya kuthondeka mutu ya Joy Millers ntukianaro ni ruguritie mutu Joandethia aria boritie akari na Kenya gwitana mbere kuba gwa tambaru. Pole. Wacha nisikie nduru, shangwe na vigelegele. Yukari ntukuinene kire kampuni ya Joy Millers tukwirere tete marito jama nene nthiguruni ya Kenya sana. Kwa hivyo wale watatumia kama chakula ya mifugo wenye wanafuga ng'ombe, kuku, nguruwe, hizo zote najua watapata faida kubwa. Joy Millers na Joy Max Animal Feeds, dira moja, kiwango kimoja, mustakabali mmoja. Ponde bejite gukujira kwarami mathagu gwa kampuni ije kire ubuithu bo mutu Joandethia na chomba Joy Millers Animal Feeds. On behalf of the entire Joy Max Animal Feed Limited, I would like to sincerely thank you for honoring our invitation and for joining us today for this special launch and commissioning ceremony. Your presence means a lot to us, and we truly appreciate your support. Today, we proudly present a state-of-art, ultra-modern feed mill, a true product of science, research, and technological advancement. This facility has an installed production capacity of 160,000 metric tons per year, enabling us to produce high quality, highly homogeneous animal feed for the Kenyan market and beyond. Our machine operates on 3 independent lines, carefully designed to prevent cross-contamination between feeds for different animal species. This guarantees animal safety and optimal nutrition and increased farmers' productivity. In response to the growth of the livestock sector, we have expanded our product range to become a one-stop shop for animal feeds. Our newly introduced products, our new baby, include broiler starter crumbs, broiler finisher pellets, calf arewina pellets, pig creep pellets, pig finishing meal, and all-stock cube. To serve the diverse needs of our farmers. Bakiathira uthii bwa kirasi kia iguru buria burikithitwe ni KEBS na nkuruki kuthingatira utaaramu bwa kinande gutigira murimi na gukenera baitai njega. We are proud to be here in support of the inauguration of Joy Max Animal Feeds, who have been our partners in
ensuring that we are offering quality and safe goods to our customers, to Kenyan citizens. And I'm here to confirm that Joymax has been consistently providing quality goods to the extent, other than the mandatory standardization mark, we made an extra step, wakona mpaka diamond mark, which means anytime tunachukua Kavagara, anytime tunachukua unga ya ngano, ina exit kupita. So baugite bagetana mbere guchitanire gutigira mutungata jamega kiria Kenya. Rais wa Nthiguru ya Kenya Daktari William Ruto na gwatanirite na atongoria bangi ba Nthiguru chao mekire gwikanira kirore kia gwikathiri gatigati ka Nthiguru ya DRC na Nthiguru ya Rwanda kiathokera kithithikirite muchine jo Washington Nthiguru ya Amerika. Raymond Mwenda gatumenyithe. Rais Daktari William Ruto na watanirite na atongoria bangi ba Nthiguru kiri kiathokia wikira saini ya thiri katika Nthiguru ya Rwanda na Nthiguru ya DRC ndeni ya muci munene wa Washington na Amerika. Ngwataniro ya thiri ikiri saini ni rais wa Rwanda Paul Kagame na Felix Tshisekedi wa DRC ni kuthiria nkuchanire cietete na mbere kwa kagita ka miaka 30. Rais Ruto no wite ngwataniro eu ikarai ukiribwo otora ndeni ya gitaru kiu. Our presence here, Mr. President, as regional leaders, is a testament of our collective resolve. We will spare no effort to ensure this agreement is fully realized, mobilizing every resource and partner to secure peace and unlock the region's immense economic promise. Rais Trump na ugite ngwatanire eu ira yakinyanilile mweri wa 6 ni aucokia macoki mici yao kuona kioto kibabaringikire na ukiria uchumi bwa Nthiguru icio yele. The compact we're signing today, which will be known as the Washington Accords, everybody sort of liked that name, formalizes the terms agreed to in June, including a permanent ceasefire, the disarmament of non-state forces, provisions for refugees to return to their homes, and justice and accountability for those who have committed illegal atrocities. Very importantly, this agreement also creates a new framework for economic prosperity. There's tremendous wealth in those. Rais wa Rwanda Paul Kagame na wite ngwatanire eu niyo inya ya utumirwa kuthiria nkuchanio kiri Nthiguru icio yele. Our only objective is and has always been for our country to be safe and secure after having endured so much tragedy. We now only want to look forward in confident expectation of a prosperous and stable future. Mr. President, Excellencies, I thank you. Rais wa DRC Tshisekedi na acoketie ngatho nontu bongwatanire eu akiwa kwina wirigiro kiri gitaru kiu. The Washington agreements are not yet another document. These represent a turning point. They bring together under a coherent architecture a declaration of principles of a peace agreement and also the regional economic integration framework. Atongoria bangi barabara kigomano kiu ni rais wa Angola João Lourenço, Evariste wa Burundi, Faure wa Tongo, mukaririete wa AU Mohamed Ali Yusuf na harungamiri kuma Qatar na Arabic Emirates. Raymond Mwenda, Nteto cia Weru. Omoba kariba meru ibomireta kumeneria michemanio iria abunge bamiru bethiritwe bakithithia kenda kuringira ndebe Rais Ruto kujokya kipindi kia biere bakiuga ni babatere kutho bakirumira witi na mbere. Ria bunge pa kaunti ya Meru bethiritwe bakionekana bakithiuruka ntere mwanya mwanya na kuthondeka kinya michemanio na akari bakiuga ibakuthi na mbere na kwariria antu baba na muno kwendia acera atia tutam indi bamwe bakari kuma ntere chegembe ibameneretie michemanio ino. Ya buru condemn collaboration ira ya MP babwithiti ndene Meru ikundi kira babwithiti kyo kya meringo round kya wita bakiyambia cia president na rietwa ni empowerment. Babu ezimiwa bo watene
obwa nduraku no ntobwa ndasienu bokioro wa mwananchi wathano ngiri ithano iraisi bokiaba bokathane mwananchi ngiri abu bosindi tutevi tuonete ke 2 term na rwimbo ro 2 term uteviro kaomba kututethia kana na thabuku antu betu onto tukwiro 2 term antu betu barorwa kila siku no ntuboine security kambe sietu itena askari bakwana kunya kambe mabusu yatumba wakwa wekwa barabara sietu ite sawa ana betu batikuona ngwe lakini no katugirwo ziara vile ya viende vospa ne 2 term kagitania wakwi bathombete kinya mabunge egwatigania icito empro abore bakiuga ndwari irathiritwo akiaria ntugo itaikuraja indo alita chiokenia na itaicha kuleta amaendeleo riburu mbunge otigani izi empro abore atangaza bore na into bibinge na burato ongisa ite lento isa wenya no tongisa ite lakini biuti byantu batiganisti baguthurite obera baguthurite kendo kaumba kubera buro ubetherete na bura wabetheria na kinya atongeri betu no ibaya wesima sana awe empro wogua ore omukomwe obwithi arosi ya mukomwe mware to no tete witwa ngiresi kwanto ayoi mwana kya gito bikitha yende ne to murite uwe no gwari orongo wecieta kiroria kiorongo kenkoma kiutana nje kwetu kiengo no ka ro mativi no ka wata lotonga bwa kubrotongi okiwa we na mukao omwe mporo imuntu ni muringi sale eta on mbiru ire ringe sale thari itegureta maendeleo na batu ke oturetera mporo ndene gembe centro batu tukahareana nwe ansi muntu waibo koma gembe centro betan class chabare Mutheja Johnson njirendi kunguchokere nkatho cha mwanya mutegeri kuona kanya kugwatanira bautu chemane kari ntuku ya rujo ithurana kagita gake gambitagwa ntinyari kinyomo rinkiremi no monanire wetu wa mathithio nyuma ya kagita gate kuraja ni mubango jo the plaga